mwijima wa hato na hato w'ikirere hari indege idasanzwe. Indege yabaye ibanga rikomeye mu butasi bw'igisirikare cya Amerika. Iyi ndege ntiyari indwanyi gusa ku butasi, yari iya mbere ahubwo yari inagenewe gucunga isi yose igendera ku muvuduko wa misile. Ese iyi ndege yiga izindi zose yari ifite ubushobozi bwakemura ibibazo by'ikirere by'uyu munsi? Ese yasumbyaga ingufu F-22 Raptor? Kandi se ni iki cyayihagaritse? Iyi ni SR-71 Blackbird, indege yahinduye amateka. Irebere nawe ibitangaza byayo muri iyi video. SR-71 Blackbird iyo yabaga igurutse ntabwo hirukaga gusa, yatumbagiraga mu kirere ifite umuvuduko wa Mach 3.3 bingana na kilometero 3,540 ku isaha. Uwo ni umuvuduko ushobora kugutwara uvuye New York ukagera i London mu gihe gito cyane kitarenze isaha. Ni ukuvuga iminota 67 gusa kuva New York kugera i London, aho indege zisanzwe zimara amasaha 6 kugera kuri 7 mu kirere. Ubu nibwo buryo bw'indege bwakozwe n'abantu bwihuse kurusha ubundi bwose bwigeze gukoreshwa mu butasi. Ni JD Rwanda. Mbere yo gusesengura ubuhanga bw'indege, umuvuduko wayo udasanzwe, reka mbanze guhe ikaze mubwira ngo ubaye utarakanda subscribe no kukazogera, hari byinshi biri kugucika. Hamwe n'umuvuduko wayo ukubiye inshuro 3.3 w'ijwi, ikaba yarashoboraga kudafatwa na radar. Tekereza nawe uko ijwi ryihuta, none iyi ndege yo yihuta inshuro 3.2 kuri rusha. Iyi ndege yagiraga umuvuduko munini cyane ku buryo iyo wabaga uhamagaye umuntu ukoresheje radio cyangwa se icyombo, umusirikare wenda cyangwa umukozi wo hasi ku butaka, mbere y'uko ijwi ryawe rimugeraho, iyo SR-71 yari mu kirere yashoboraga kumusanga ikamucaho ikagaruka ikamusubiraho inshuro nyinshi, byose mbere y'uko ijwi ryawe rimugeraho. Ibi birashoboka kuko ijwi rigenda ku muvuduko wa hafi metero 343 mu isegonda, ni ukuvuga Mach 1 mu kirere, mu gihe SR-71 yo yagendaga kuri Mach 3.3, ni ukuvuga umuvuduko wa kilometero 3,540 ku isaha. Aha niho havuye igitekerezo cy'ibisanzwe bivugwa n'abapilote bayo ngo the plane was faster than the sound of your voice calling it. Ibi si bikabyo, indege ni umurabyo. Indege ntisanzwe. Amerika nk'igihugu kiba gishaka kuyobora isi mu ntambara z'ikirere, niyo yakoze ikabutinde igenda ku muvuduko nk'uwa misile. Iyi ndege kuva muri Amerika igana mu Rwanda yahakoresha amasaha 4 gusa. Ibi bingana no kuva i Kigali ujya Kirehe, ubaye unyura Rwamagana Kayonza Kirehe ukagera ku mupaka wa Rusumo ni amasaha 4 yose. Bivuze ko iyi ndege ibaye ihagurutse muri Amerika, nawe ugahaguruka i Kigali ujya Kirehe, nkahagerera rimwe, cyangwa se yanahaguruka nta guhagarara, wasanga imaze isaha yose hageze, kuko icyo gihe yaba iri gukoresha amasaha 3:15. Mu gihe indege isanzwe isaba amafaranga make kugera mu Rwanda iva muri Amerika, SR-71 yo yagombaga kuguruka mu gihe gito nk'amasaha 3 gusa, ariko ibyo byari gutwara amafaranga yera ku bihumbi 250 by'amadolari mu rugendo rumwe gusa. Ni ukuvuga harenga miliyari 300 mu mafaranga y'u Rwanda. Niba watekerezaga ko F-22 Raptor cyangwa F-35 Lightning II yewe n'indege z'ikoranabuhanga z'ikiragano cya gatandatu nka F-47 arizo zigezweho, tekereza neza. Indege yasize ikirere cyose gitangaye ku muvuduko wa kilometero 3,540 ku isaha. Icyo izi ndege zirusha nuko zifite ubuhanga mu kurwana, ariko tubuze umuvuduko wonyine. Iyi niyo ya mbere yabayeho mu mateka ya Amerika. SR-71 Blackbird yashoboraga gusigwa n'ikintu icyo ari cyo cyose mu isi, gusa indege yari indwanyi, yakoreshwaga gusa mu kuneka abanzi. Biragoye gusobanura ubuhanga bw'ubwubatsi bw'indege ya SR-71. Ni indege ishobora kuguruka kilometero 26 hejuru y'ubutaka. Iri hejuru cyane ku buryo abapilote bayo babona ishusho y'isi n'umukara w'ikirere bavuye mu ntebe zabo. Yari ifite umuvuduko mwinshi ku buryo abahanga bagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo bashyireho ibikoresho bishya byihariye byifashishwaga mu kugabanya ubushyuhe buterwa no kugendera ku muvuduko mwinshi. SR
71 Blackbird ni imwe mu ndege za gisirikare zahinduriye amateka y'ubutasi bw'ikirere. Icyatangaje cyane kuri iyi ndege ni uko igihe cyose yamenyaga ko hari misile zirashwe zigana, yafataga umwanzuro wo kwihuta kurushaho no guhindura icyerekezo. Nubwo misile zari zifite umuvuduko munini kurusha SR-71, nta n'imwe yigeze igira ubushobozi bwo kuyifata kubera uburyo iyi ndege yari yaragenewe kugira manevre zitagereranywa. SR-71 yakoze ubutasi henshi ku isi harimo nka Vietnam, Korea y'Amajyaruguru na Iraq, kandi nta na rimwe yigeze ihitanwa n'umuriro w'abanzi. Iyi ndege yakozwe na Lockheed Martin iyobowe na Clarence Kelly Johnson, umwe mu banyabugeni b'indege ba mbere ku isi. Uyu mushinga watangiye mu 1957 maze SR-71 itangira kuguruka bwa mbere mu 1964. Byose byatwaye imyaka 7 yose kuyitegura no kuyigerageza. Iriya ndege ntiyari ifite ibitwaro, ahubwo yari ifite ubushobozi bwo kugendera hejuru cyane aho indege zose zidashoboraga kuyigeraho, igahita ifotora amakuru yose. Reka tuyigereranye noneho na F-22 Raptor, nubwo Amerika yamaze gutangaza indege isimbura ya F-47 duheruka no kuvuga kuri JD Rwanda. F-22 Raptor niyo ndege y'intambara ikoranye ubuhanga, ifite ubushobozi bwo kurwana no kwiruka, ariko se zibaye zihagurukiye rimwe yaba F-22 Raptor na SR-71 ni iyihe yasiga indi? F-22 Raptor igendera ku muvuduko wa kilometero 2414 ku isaha, mu gihe SR-71 yo igendera ku muvuduko wa kilometero 3540 ku isaha. Ibi bivuze ko SR-71 yasiga F-22 Raptor niyo yakora iyo bwabaga ikagendera ku muvuduko wayo wose. Kubaka SR-71 byatwaye Amerika miliyoni 34 z'amadolari kuri buri ndege. Byongeye igisirikare cyagombaga gutanga amadolari 200,000 buri saha imwe kugira ngo iyo ndege igume mu kirere. Urumva ko yari indege ihenze cyane gukoresha. Nubwo yari ikomeye bwose, SR-71 yahagaritswe mu 1999. Impamvu nyamukuru nuko tekinoloji y'ibisasu yahindutse, noneho ibisasu bigezweho byashoboraga kwirasa nubwo yihuta cyane. Nubwo bwose moteri za SR-71 zari zishoboye kugera no ku muvuduko wa Mach 5, iyi ndege ntiyigeze irenza Mach 3.2 muri misiyo zose yakoze. Uko umuvuduko wayo wiyongeraga ni nako ubushyuhe bwiyongeraga, ukagera ku rwego rutakihanganirwa n'ibikoresho bya titanium. Iyo iyi ndege yageraga kuri Mach 3.2, ibice byayo bimwe na bimwe byatangiraga gushonga. Iyo umuvuduko wari kurenza aho ngaho, indege yose yari guhita yangirika ikicwa n'ubushyuhe. SR-71 Blackbird niyo ndege yahinduye amateka, yarenze imbibi z'umuvuduko igera ahantu nta yindi ndege yashoboraga kuhagera, ariko iragwa kubera tekinoloji nshya. Ariko se wowe urabona hakwiye gukorwa indi ndege nkayo cyangwa? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Mari kuri JD Rwanda, bakoze cyane.